Da li je skin ili nije? Da li je skin ili... I danas je ljudi posljednji dan paketića u Fortniteu. Idemo ljudi uzeti taj naš posljednji paketić i da li u njemu ljudi skin i da li nije, sada ćemo ljudi sve da vidimo zajedno. Vi ako ste nahajpani kao ja, lajkujte klip i podijelite ga sa svojim drugarima. Idemo ljudi vidjeti da li je to skin ili nije. Da li je skin ili nije? Da li je skin ili nije? Da li je skin ili... Ne seri ljudi moji, šta je ovo? Šta je ovo? Je li ovo skin, brate? Jeste, brate, šta je ovo, brate? A nije skin, brate, ovo je onaj glider. Ali GG ljudi, ako vam se svidio glider, lajkujte klip i podijelite ga sa svojim drugarima. Drugi style za gafa. Hype. I naš brutalni drugi style za gafa. Tako da, braćo moja, ako vam se svidio ovaj serijal u ovoj godini, ljudi moji, hvala vam puno na gledanju i vjerovatno ćemo snimati ovaj serijal u drugoj godini kada budu Fortnite paketići. Ja mislim da smo otvorili sve paketiće u Fortu. Pa da! Ljudi moji, vidimo se i hvala na gledanju. Ćao!